in zavain chi beile vek ule amasa in Tualchhung tanchin ilongai thlam sale donila tunin rini zan khan local council de chun zemabok not branch KTP le filveng branch KTP OBT joint meeting nei puin heta hian faina chungchang in zirtir na hun le malak tlandan turte soiho ania tin hemi baka hian kanbol hlo pai dan tur chungchang chung tin ten hena in zirtir na nei dan tur le signature campaign nei dan tur chungchang te soiho ania local council chuan KTP te faina chungchang in tin tlo chuaka in zirtir le signature campaign tlom ngaya ma lola turin angena KTP lam atangin har satna om lo tur thu le an tlom ngai thei tur thu ngai thlak ni in local council chun lom om ati hle a tin hemi chungchanga hian zona mi puilamin kan lo nei ani poin ahun laia lowin zot fia uluk taka ngai thla a zom tum ram tur le ngai pei moturin local council chuan veng chung mi puite min ngen ani zemabok not local council chuan khotlang thila ko san le thalai angte pol le NGO rang rang te tho ho puya asom thin na chu ngai pei mo sak ani thin le tho ho na thatak a om thin chu lomom ati in hei hian veng in lungrol taka min siam ani anti ani November ni somni le pariat sakni le somni pali thotran ni khan Ripans 5th semester zirlai chuan government Zimabok primary school wana program mangin zirlai ten hena faina le risel na konga zirlai te ti turte in von faidan turte in zirtir na hun anron pe a zirlai no pangte risel na an ending zui ngal bok ani hetianga program Ripans lamina anron mang thei hi government Zimabok primary school wan thok tu te le zirtir tu te anlom hle ani Zimabok teachers association in thang Zemabok Undivided Teachers Association Area School Zirtir tu te omkhom na Paul Zemabok Teachers Association chuan tunkar ni lai ni khan Berotlang Art and Culture Multipurpose Hall annual general meeting nein hehuna hian sangni somni pali tanga sangni le somni paruk office bearer atan heng mi te hi an thlang chuak ngalbok ani president a Arlal Mangaya government CZ Huala Middle School vice president Laltan Puya Tuirial High School Secretary Silal Rotfela Sente Memorial School Assistant Secretary David VL Roizela Government Primary School 1 Treasurer Rebecca Lalrin Chani Government Zemabok Higher Secondary School Financial Secretary C. Vanal Mangai Government Zemabok High School te tansu anni Zemabok Teachers Association hian tuiri latanga Fogland thling ahuama tundin huna hian school somni omin member zani somruk pokhat borvel an om ani hriat tirna Special Summary Revision of Electoral Roll 2025 Khawm atan roll athun thar transfer mingle thildang voters ID siam thatngai te siam thatna hun aron hongle a November ni som pathum sangni somni pali ralma mani BL to BLO nena zot fia siam that thai reng ani e BLO te hi Zemabok not wana aral chan himatlang veng Zemabok not 2 nula silal rin digi din tharveng Zemabok not 3 pubiak chungno khalthang field veng Zemabok not 4 Pil chan himi AL rotte anni mithi P vanal ring kum samsari le pathum P Mary sungte nu tlangveng section 1 pilian thengi te in lua chu tunkar thole ni jingdar li le min somli le pakwa khan thoha awangin aborala ama hi presbyterian kaushan Zemabok not aloi ani Zemaboka aron omtir hian Zemabok not tlangvenga omin nutei male thokrim tak pathian le kaushan beltat mi ania eizon na awangin hun rei tak ache na tlangveng achuasan hnuwa ahun top chu amun nuam ti le vengai nat Zemabok not tlangvenga amang liapta ani arwang hi pastor kel thlenglianan Zemabok not thlanmola avuiliam ani intervillage Zemabok not football team te chuan in bot saina an kalpui chhozela Zemabok not local council bultumin Zemabok not Game and Sport Association kay Shroina Noya Team Managing Board din fel anita Team Directora pu Arlal Chanhima Manager pu Andrew Thamona Assistant Manager Tlangval Jesi Lalrin Nunga Coach pu Bimal Soma Assistant Coach Tlangval Samuel Lalmon Puya pu Chanchin Moya Physio Nulalal Himchani Chakchuak Information Secretary Tlangval Thomas Lalbiak Ngurate Anni Pathian ni kaushan sang program lo ngai thak chun zomle ngalila Zemabok not Presbyterian kaushan Khovel Sunday School ni program hun mantur ani Nopang Sunday School zirlai ten biak in chung pandala hun mantur ani don ani Pathian ni chomhein khom tantu pinun thari thupui Pathian thunung then khatna
soitu upa lalven sang a phachuaw channu pathian ni in khom tantu pi than siami thupui pathian thunung then ni na soitu upa bil lal chamraya pathian ni zanin khom thuril tu upa lal thang moya zaipol senior department zaipol beisei anni ang field bank kaushan Khovel Sunday School ni choma in khom soitu Reverend ka phulina Sunday School Superintendent tantu pi lal rem thangi thupui Bible pathian thunung then khatna thupui seitu pulal thafam kima pathian ni chon in khom khroitu upa lalfam kima Assistant Superintendent tantu puviel thuam moya thupui Bible pathian thunung then ni na thupui seitu pulal roi zela pathian ni zanin khom thuril tu Reverend C ka phuliana tong trai rual roi tu upa lalfam kima United Pentecostal Church Zemabok Kushan pathian ni chomha in khom roi tu upa ke vanal ringa tantu lalrem liana Sunday School zirlai thuril tu le hlathan khom te zirlai somthum bakwana mangai te fakna zirtir tu lalmun siami khiang te Bible woman pathian ni chonu in khom roi tu upa lalfam kima tantu TB gurung thuril tu sister zaithang leni Bible woman pathian ni zanin khom roi tu upa lalfam kima thuril tu senior upa siro siama general PYD conference na thial playground na man mek ni in bus mangin member mi engmozat ankal ani bridging station pathian ni chomhain khom roi tu brother lal ngai thanga tantu sister abhisheki zirtir tu liana chunle zanin khom roi tu lalbiak dika tantu sister lalrem sangi thusai tu brother lal ngai thanga zan thusai tu KC laldin sanga te anniang Zemabok Baptist Kaushan tun pathian ni Khovel Sunday School pualin hun man tur ani anga in khom roi tu upa G Khansuta Assistant Superintendent thucha upa Jai Kunga Assistant Superintendent Sunday School Report Rongbol tu H Lalrammoya Secretary thucha chiar nula laltan kimi recitation Esther lalrot felile ke rosang puite solo kethi remsang pui thuwan soirual intermediate department atringin chonua ABC in khompui khenna tura Baptist Center general meeting ES hawin nei ani ang zanlam hun mang turin rongbol tu H lalram moya ani ang Zemabok EFCI Kaushan in khom chairman upa HB Romhing liana Puiling Sunday School Superintendent tantu P Betsi zirtir tu Joseph Songate zirlai somnile pariatna Isaya bung somrugle pasari chang khatatanga chang somnile panga zir hawaniang pathian ni zanin khom chairman tol upa vanal ringa thuril tu tol upa darchal chunga te ani donani United Pentecostal Church of Mizoram Zemabok North Kaushan pathian ni chomhain khom chairman upa laltan moya Superintendent Sunday School tantu unanu tlanglor kimi zirtir tu tol upa lalbiak dika zirlai zirtur zirlai ennonna na hunman aniang ennonna na hunman aniang pathian ni chunin khom chairman upa laltan moya tantu unanu lalrem sangi thuril tu unanu ke zodin pui pathian ni zanin khom chairman upa ke laltan moya thuril tu tol upa lalbiak dika UPC Mizoram din thar kaushan chomhain khom tantu lal thajawi zirlai samthum parukna zir ani anga pathian ni chonu in khom tantu lalming moi thusai tu hriat zawi pathian ni zanin khom thusai tu lal ompui ten ni ang khati zong kha Tualchhung chanchin le kaushan sang pathian ni program kan han share chu te chu ani